i ten mafrel raw gadu bo na mbaan faga no ang saate ina mbak mafrel yen na raw gadu ke bindo na cafake ye bindo mana cafake sax comme ne mbe ne no feta fap sala xame ñom ne may caf to den upong doole ñoti laye ci rek mafrel teni mafra bo final xeka mafam final xek ro fange quoi ibro fange e tena mafam final yete mafam ay teddo mam in muñ lay mafam den da maf kram ban na ban fa nget mana mix santang ba in mafrikel makwalu no nget premier tirage yam yaga bu fam tambulum ten ko am doole dama dam koleske ani din fi tok ka te anna xama ka jama damam det ayu dam bu tokkana fama lang digaga domam ye net na sanga manam ek santang ba mi tamit bu fin pour bug no yod tenit te mo honde in wasin kon dal ten fo am no ban fa arab no ndeysan wala inga ay déclaration ne drapeau leg leg mbir am miñana drapeau ne nan tuma lekule foga mi miñana drapeau bo adak poilur puisque me ingat na plus cher tena watu adolum atna raw gadu la illa ka raw gadu te yen bo pare a ngaya ciaf finalo ndeta way encore roga fit encore bo poilur kon yakarama yakar me kaga itam wax tek we anduna ye refra faten confiance waga ten ciomoten wala wo fi esprit xofo xola xanu xofe jega dole jega technicité wax deug yalla tan to bisa ke non tan fi ñom wax deug fop na dina rew parce que anda dina grand sa def to waga mo lay tamit xamu o ga nga den tamit am bon wago xetanga ko den ñom lay kim ret kam mo na dina rew den jalum nami parce que de tanga anene ngar nan dangan sokon ma fa na ci fa kaga in fa yanko ba ñoo jor ye dembe ina ñom ne tela moy ye ngatna entraînement comme nga sangas net entraînement de la me yanku ye moy toxen fi non dang lay ne yanku moy tox kinu ma demande ba paxum nen foxin to bu fa ngam foxin to yaga waga mu lay sokon fop ndangan ne fop ku nana rek yanku yo rek yanku yo no veta ay nganan ma fi kon kele on a confirmé roga yon taga roga yon taga pare ma fa no man geno il faut sumba leng final yama ci wake 5 na ka tegu yo walu ke te tego ndax 700.000 la tegu andi denet bokam ñom ne gef ñom naga yi denet na ciodo il faut sumba xe na waga mu lay ku gawna nak ikwa ko jeg fu xaliss de ciodo ino ku gawna nak le fa 10000 sumba la me bisin na dat pare yaga to ko res no yenga lay xame wona fak na ñom ne pogo hore ku te lay na rek fi naga bar wasen baro bisin sen sumba la me bisin na dat wali njaay ko ma sogun lay te gara la me modu ko pogo ho baro bisin na to ko garu yo xajente bisin baro ret aga kon fok dal tax mi tuwas naga jang naga fa 10000 ye garuma atin bine waga mo lay jag mana mbake gu sax ndofan akom nak la xonu suro ndofan na ci wakaga bat na jang to gis fa ciare jal ma ñom roga fiya itam wax deug yalla i njom nu go on aji kate yonta to nu fiyan fu nu fiya njom xano préparer o ke ando def i mbap ne i mbapax a jega ando wax deug yalla kino kin na ñapta fo na rogo lastan weka mbaga na qox den aji karo ko lastatin weka ñaaj ko fogole weka te fap fi wala bok fapote quoi nam koy saxof gara roga dimle mo ñapane fo la bok a jega fap na ciodo ñom grand elage waga mo lay ñom ne mi yaga dole rek tegu waga mo lay ke fi man jom fop bo yen fiya raw gadu dole rek tegu la retuma koy bo ande raw gadu ke mbaddo mi da ten commencer roka no affaire serigne mais mi waga mo lay pousser bon raw gadu dole rek ta to gim an magim bo jamano ke tolo maten reformi kaga we watna mi ken taw no xetanga fo ki nit gima mi wara mo wagu gar bisin dole ma fi kaga mom wax deug waro gar na mi to tan wagi waro na mi go mbapax itam ci kate yonta yakarame wo fof maga yakarame yi andone ko reta bo an hille koy dole ret togo mais in jom fa koy wax deug yalla a new dole xana ret technicité xana ret mais aji kate laajna ndax kokok nu gona jega bumbu nam fiyo ko fi bajur ke dan weyo to i anambulum inana mbulum wax deug yalla i mbap mbulum som masha Allah kaga it bato sima rog rek yam waga mo lay wena sate fe i njege ndabit den parce que ndam tay nu ku gawna we kan def tokor in we kan def mam in we kan def pap in andam tay nu ku gawna ku bugona mandam tak ten quoi ina ngid ma den aten nu kena paxa paax waaw bato sima rog dal ten
mais roga faaxa daal comme pas amada yoqaan njaxnoor daal i ndet bon njaxnoor rek xan fop a leer inchallah kon amada yoqaan njaxnoor tinan tame lekule anda nane daal wasa hay njom lekule a jeg ka de visionné mi tolorim man wasa njom parce que mi goor o deɓ refum xaye moromes ke maafri tegum waagaam o layam a mbi'a raw gadu yaag mi jamano keke retanga bo wax njom yaag kaaga no ñak fayda sa ref ka jerejef dooni mangol xani nga taaga ok yi andoona yee anda koy wax dëgg yàlla i mbapax ne o kiin o kiin ndax itam léeg-léeg i nan diggante o kiin oxe mbir ne fo sirñ oxe léeg-léeg de may lool wala boog retanga bo na jamono tige felee o ɓaato supito siriñ wala boog tige rok diggante no jamono fen encore no itam est ce que fog ani we andoona yee wax dëgg yàlla gim a lool o siriñ bo ande o manquer anga no ndik wala boog te jikkaat no fiya daal te jikkaat fi'u mi kaaga giminum no njom grand elage roog soom yoroo in mi njom fuud kanum i sax xooykiim o siriñ njom fuud kanum i sax xooykiim o siriñ Toubacouta leek falak na yen final oxaam a xooyim o siriñ o leŋ ta ndet Mafrikel Mafrel bo final de layame o siriñ oxe faponga neek fu nekk laya dene waasa den kam bugiima den o lay o kiin a fapaxam neek fu nekk waas neen kam laya dene iyo siriñ oxe fapaxam a waaga mbok dam njaam ref mais xooyim o leŋ to retim no leŋ ya i ndeta mbaya doya xam seede ya tegarna il faut waate layame o waaganga préparer yaam a lay reg xama leyine a faaxa kaaga jege problème i parce que moso gim xooxe seen xetanga fo ten ta moso laya in xetanga fo ten a cafes ndet ke ci i to kaaga a re vision a ref na mi i to njom na fogaam fuudano kiin njaxnoor fa ref i to fogaam e njom na ya retuma mayit jejeer we leyime nde e made nda fogime a jeg a cejeer a part mi de i to pir ke may ama de mi re u ñefante a bo il faut ten i nget final i parce que ga ye i ngeta avant i ngeta final ye yoqna 4 personnes il faut ten fa buju fa xana rew boy sen yaaga me xicooxa fo boy sen leyine xaye njemo dak i ngoɓatire in de o yoqi lamta saxe tama ngetu ke taxna te xicooxa fo ten ba leyne xana jegum dakay foxan ma fo yaagan foxan ma coof yor parce que ñom ne foxan ma coof yor 5 final teg e maaga foxin quart de final pare une fois pakala lamsar i mbinalo bufin bo foxan o jafe bordeaux am te damam de sip 4 api de coɗin sax i parce que kaaga tax una ko mi xicooxa fo ten pare ngete de coɗamo buuju ten sax nanam no interview um te laya ye tene yete daan na ten saɗum o ɓaatelo maafir e yaame mi maafun meka maafan ma cafa ɗak nda ye ya maafanuma bo ndiik saɗata ndemo maafir buuju yete sooga jootiid meek maafanum to o feemo leŋ maaftanum o feemo leŋ maaftanum a refanga champion ref a war a fañka parce que taan bufin fi rotation te fi 4 appuis arbitre fe soufflé ye xoolen ɓaato gar ɓeer maaga ɓaat no maaf yaaga te sooga jootiid njom naaga ndangana rew 10 tonnes ciment tege maaga i in fa Birama Thiaré sam roga yirmin in mbinalo un yaam roga Yàlla yirmin xanen aljana ñom naaga in mbinalo un ye i ɓaat nanga Toubacouta njaxnoro fo yen foxan toxinum sax taan foxin te danges wasin yaag koy a jega ka andoona yee jararan quoi ino fop in mbogu yaay in mbogu faap ku ka kiina laya rek fat i mosanda quoi min mofatanga bo buuju tax saɗimoxum noox mbapax waas njom parce que in maafa buuju moƴu neew ten i to yaaga soogu jootiid meek mi jege champion fa maafeeruma yaag koy buuju waagiraam o jaxdan njom i buuju o feemo leŋ maaftanum 2 fois to kaaga champion warano jaɓo kiina maaftongo ten i ɓaato ndet Toubacouta nam maaftanum naxe pala ke yidam fooxin danges de ren joka njal ndeysaan no ken andoona yee wax dëgg yàlla a mosa itam ndax itam nu mosna fata itam ndoxel piyel ka nda farjanga itam xana jeg na te saxtina kon yakarama champion ke citirna kiino kiini gon citir ke andoona ten ref aussi no jogole yakarama yakar me laytona a mosa ku kiina laya rek jarete sos jarete lakas ndax nu ngetkate yoqan yoq to itam adna jig de jiglu jaf nu mbaga ngetan lakas fi lakas ka to te daal vraiment fata mosa daal ye i mbatna ma koy i ngar no we lamtaxama lekule xa ref lekule xa ɓisidu lekule ndeɓandong a ref wala boog wiin we daal a lamtaxamo ten mais waaw comme roog a fiyanga da i nget xan i lamtin puisque anda te i ngonin lekule ke nana kon nak i njasnora fo ten na lay an lekule xa ɓisidun kaga refi kañax ne wala boog xa ɓisidu lekule non lekule kaaga i mbaas neen rek kaaga puisque kon a jega wala xam o ga'anga te a kañtel naaga a jega na te saxtina weke laya ye est ce que ndefe rawan weke lay nangam fa nangam mais mi koy anim taaga tig nda daal comme lekule nanum daal to xan i njasnora fo ten lekule daal na waka lay ine lekule keke yo non i mbaas neen rek i mbaas neen rek joko njal ye andoona yee wax dëgg yàlla i mosandoxa
nga itam ke andona ten ref ne andona ye jabta ke andona ten ref réponse ke fi question ke i ngar koy na parcours fe digante fe raw gadu fe fakine ke a qiida podum fiyo taaga ndax yena gaga yen raw gadu ngaya caf wala boog fiyoga fi daal wax dëgg yàlla tanga bandeer xet fokin wad o citin kam kaga inchallah i mbugu lamit mais grand ela raw gadu mi ñim teen de parce que raw gadu waaga mu lay ke tax na jéemo miñ teen sax raw gadu daal mi ñim teen daal i parce que o ga nga mi ñim teen parce que yaaga grand sake mbay fa usu ama mbiya caf to yaaga digante den delin Waly Ndiaye Modou Sow in we ga anite sax tegina to mi taan moso gime waaga xetanga fa den maaf kam den mi kaga rewe egum fa den to a mofa nga yo lamtanga den kaga lay kang mi xu maaf ina den ka ɗoma xama ɗom faroog fe yoro ama bo Waly Ndiaye yete maafan tan yaaga ndefo goor leyne Waly Ndiaye xa maafang nda mi heure nu xetuma fa Waly Ndiaye tan maaf kan a jega wa layaxama ten sax o ñuxura ɗoma xama ten wasa den kam i de leyame waag anga maafa Waly Ndiaye in wasna tim roga fi ane naga xetum fa Waly mana o Ndiongone Sindiane i maafir bo combat ne xoox kam combat ne i ciyena kene pause i maafra attaque tena naxaxam te naxaxaman wolooxin te gara fi 4 appuis combat naga jom o mulum arbitre un te fañe cood kiram sa i ndet bo attaque de coodin attaque leya dene Waly Ndiaye moskiramo maaf i Waly moskiramo maaf to axa demande ba paxes fooxin axa naxaxam fooxin ndigil naga itam wax dëgg yàlla mi daal ga amee daal franchement no ke ɓisoma poussé oma ten refe we ndef na maagof daal coɗa den ceer fa andoona yee daal buga puga andoona yee encore xu fo'na den rek gimaye bo jega jam rek o fo'a den i no maaga itam nu ngarna a cafa ke nam nu ñoowtu cafa ke gara caf soɓa den di déclencher wala boog nu mbuga o mbog kam ke andoona yee a caf i maafran ye maafruma soɓama den a caf i maafram o xiida andoona yee fogaam fa den a caf ndaa wax deg roog a fi'a mosiim o xet ten fo kiin quoi i mosiim o xet fa den to cafa kaaga fop waagaam o lay ɓaato sima roog daal caf ke maafreema taaga fop simaam teen a roog quoi i mais deno daal wax deg bug im dara ka ɗomna den comme o kiin a foox anga den neek mi de yaaga mi refo ndeɓ layonga neek Modou Sow in buna Modou Sow layaama dene Modou Sow i ngetanga xan wasin te sentir o saax te to xan fooxin de a jega jeg doole leyne xan fooxin i to kaaga taan wasin te fi'in jamono faaga jega doole a paax taan wasin te fooxtin kaaga waaw kaaga wax deg fa roog mi foorumo ndaa mi it keek foores a ref i i ngar ten ndiiki i ngar no ke andoona ten ref i mbokatirax te écrit wala boog pir ka inoxna e weeke adoox xa teɓa ngar weeke ndef nam nu ñoowtoogu na entraînement ndax it leeg-leeg roog a cit o kiin xeñ jaɓ keer ndaa itam a naaga jega leeg-leeg itam o kiin a jaɓan o kiin ke roog a cooɗuna to kam i mbokatirax nu ga'oona même kam o fog ole sax leeg-leeg inconvénient jega est ce que itam o nan leeg-leeg te xato mbiñ ka andoona yee diwa laye nangam fa nangam affaire kene to kene fogani ke andoona yee a naaga fokatira o ñoow nuun kam ke andoona yee ten ref no saate fe no ino xandoronganga leeg-leeg o kiin a njoma yen leeg-leeg aussi nu mbaaja nam nu conseil to nam nu ñoowtu non kaaga moom alhamdulilahi rabbil alamin parce que ino fop i mbokatiroox ndamir quoi kaaga moom re'e problème kam in quoi mi daal waagaam o lay moƴ'u neew kam den daal to ka jeg'e problème i ndetegangaan jom sax a jarane ga i den de ngooya kaar i mbokatiroox ino fop ndet mbuudik i kaaga i ñooxeegu yo waaw voilà i ngar koy no ke andoona yee ten ref o war o joot i layanga a coot o ten ref kama sinig wala i layanga a coot o ten ref kama maag wala i layanga a coot te ref kama mbey i ngar no ke andoona yee o ten ref pir ke andoona yee wax dëgg yàlla roog a fi'a de ngat kama ndun ale te jeg ka andoona yee toujours nagam no lago laya to in badanga maaga wax dëgg yàlla nagam buga réponse refe nami ndaa la lamit fe yo to internet ko kiin o kiin jega supporter jega wa mbugoma jega fans xay i ngaranga maaga o nanole reta to an kene i ngetanga fo kiino ye a mosa i lamtin lekule kam ke maafre ona i ngara kam poids léger ngar kam poids lourd ke i njomna roka i cungate drapeau me te refna télé refe nene te naga i njota kam foof le ndun te piram mbadidal looge kam ndangane Sokone gim ange Baslawe Basara Ñoojora Jonwara Ndangana munde o kiin o bajantu o tono jamono faga wax dëgg yàlla macha allah itam na jamono faga itam yeg fu mu jegoogo a kimina gim ange leçon moral fu ma cooɗogom itam a fiiqloogam wala xa waralu kaaga non kaaga wagiraam o fiiqir parce que anda ke taxna wagiraam o fiiqil mi comme ke layonga rek jege champion fa maafeeruma kon naga jega ka andoona yee jaxɗanatiraam no njom
ku kana déranger taxam no ñomit wax dëgg fa roog parce que a kimeen ande ne ndetna sélection de Fatick in fa Cheikh Ousmane mina loqun yaam par kene ɓis par commune ɓis o meeke fogame we fatliko xan